Барларыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Бака KZ. Бүгін бізде бір күшті айдар болайын деп тұрмын. Мен өз үшін сіздерге бір күшті әнді таныстырайын деп тұрмын. Өте күшті ән достар. Сол міне қазір естисіздер. Міне қазір басынан қойық шөлек. Өте күшті ән. В общем, атын комментарияға жазып кетем. Комментарияға немесе описаниенің астына жазып кетем. Ендеше міне кетейік енді осы жерге видеоға. Chatouiller mon ego. Allez, allez, allez. Laisse-moi entrer dans ta matrice, goûter à tes délices. Personne ne peut m'en dissuader. Allez, allez, allez. Je ferai tout pour t'accompagner. Tellement je suis borné de subir dans ma bulle. Tout est beau, tout est rose. Tant que je l'impose, dis-moi qui est le plus beau. Tu fais de ma tête cette transformation malhonnête. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Allez, allez, allez. Le buzz n'était que factice. Je ne suis plus dans la matrice. Y a plus personne pour en parler. Allez, allez, allez. Je ferai tout pour récupérer ce que je suis en train de gâcher. Enfin sorti de ma bulle. Allez, allez, allez. Tout est beau, tout est rose. Avant que mon ego s'impose, j'ai fini de te regarder. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Достар, міне біздің осы өлеңіміз аяқталды. Описаниені ашып қарасаңыздар, бұның аты тұрады обязательно. Ендеше сау болыңыздар, сіздермен бірге болған Бака. Лайк басып, арнаға тіркеліп, жанындағы қоңыраушаны бассаңыздар, менен шыққан жаңа видеодан кеш қалмайсыз.